Mantap nih guys. Saya izin liput juga ya. Berapaan Bu nasinya? Pakai telur Pakai telur berapa? 15. 15. Mantap. Saya pakai telur ya. Pakai telur aja. Iya. Bihun tempe biasa ya. Biasa. Wah, saya terakhir nih. Iya. Mantap. Udah buka dari jam berapa Bu? Dari jam 6. Jam 6. Jam 6. Ini apa nih Bu? Ampla. Ampla. Ada tongkol nih. Nggak apa-apa semua ya. Waduh. Ngabisin kebanyakan. Ya udah dah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya di rumah. Ya, dikit-dikit aja. Ya namanya dagang lagi. Buka tiap hari Bu? Tiap hari. Tiap pas. Kalau hari Minggu di Danau. Oh, oke. Sip. Wah nih guys, nasi uduk. Pakai semur tahu suka. Tahu dikecapin. Boleh deh. Iya. Cobain ya. Iya. Iya, nih guys. Nasi uduk. Nasi uduknya namanya apa nih Bu? Bukan anunya, spanduknya. Oh. Ini nasi uduk Mama Dudin. Mama Duin. Nih, Mama Dudin. Mama Dudin di Jelupang ya. Nasi uduk Mama Kek, Pondok Jagung. Nih guys, sebelah Ya. Honda nih. Ya, Kapuran di sebelah. Saya mau ketemu Mama Duin. Ada di sini nih guys. Mantap.